tasil sin mora rogul ada guk mo miltun inen mertia to ko program ng amra Kausischakl bakti ngutial tial en mutun timring asulit tigal lugar okya ramam Jackson ma agirma agi peki sandel di moru te to mang agi ako tek mring asuli rogul ada sa bamiul lobang kamamel el tangara igal program ng Kausischakl igal margol bitokorak direct kalau kita kami melangaring at tinggi yun sabi may kumama ko mo si sakar kumama magi mamudu muru ram gi moru ni rapid kita ro kam rengel was elis ba ya tara malungil sa lila blur belau iblol musaura tat program ra Kausischakl ma TMC ma rolela communication na bla sa lila blur belau ra Taiwan mawera gi mo tial Kausischakl kumama ya kundasyon club full Giguk mo to dia kem amal giri dan adra Taiwan. Ma blura Taiwan nya mil tamal mal cloud si. Malo ay se di ko si orgion mora kal tara facilitator tiala Mr. Kambes Kesolei. Bolo to dia kem am e da bura Kausischakl ma. Gilong ira kang irma ka ma Jackson ni. Nung orgion mo sa Kambes. Okay. Saule bora yum. Cloud ka rioram larngira Taiwan. Makimo tergi edimo express sertial klamaef condolences message sertial blind morat Taiwan makmoduli tokora marigel mang arsa alida sabalin morong si mang the TMC management and staff expresses its heartfelt condolences to the government of Taiwan and its people. The recent 7.2 magnitude earthquake has caused immense loss and devastation. Let us stand in solidarity with Taiwan during this difficult time. Sa igidya di mo klomet, embassy ra Taiwan di Marigel, Taiwan, ma Siabal ang nga resident ambassador sa tin merbelaw makmal di modulit yang mangukmoni at elil bolo meset yang et morong sitak kilometer kaman sula Jackson yung sawi mangi itam saula staff tial blind mo sabi il bekil silsilji guk lang yak kluma ra Taiwan mura adre belaw robu to spare mamma gi blol no sorti maro ay sebo do mura program kita Kausischakl mang pai ba ko si olyung le gor ga jak mo baborang sel subject terkau yang ada yang betul subject terkita belalo dar sangin ma area kata ngasel subject terkau. Okay, malungil sweldo kami ruba kay malungil sweldo mura kami audience out there. Nga kasarnom sa the wages and salary idirect mo touch ra minimum wage. Gida madengek mas wages raad alang ra cash economy determine ra level ra standard of living ertir. Bergulak mas Igiludo del earnra aurelel, imam asringi, maruta legel. Seguida mo o decide maseng wangarang tele-tele klangaral ngarangi, mangdiakal sa ngara albul, direkal subiril afford da bebira service ma products al silbelaw ma outsider belaw ang sakal mam saudringi. Ngarangi tokora Miguel malwase in the course of financial transaction. No money is lost, money is only recreated. Bergulak mas sel ngarngia exchange raw do del ngara imala adal murataraat. Dia ka do del remid al uben di kul matat al modyak. Di bol all el ngarngia relile sel expense rataraat al uben kombali se mo revenue rataraat. Mal important abodosa del toy. Let me start off for bukti masada tora minimum wage. Nakamal support ra minimum wage and sige da government tingir mangal kung asin tamla moringia angaraw dudir malungil toy. So adal mestir adal belal mo ngila wage certir masil afford da abe pagdingila service marala schooler nga ligid even medical service ra outside. Mang nakamal support ra minimum wage mo ra private sector. Legagida bebirat toy balbatigar economist masing minimum wage ang rangarulil mo ra society. Ako tel important tel factor ang mirubaka
Asumaria la minimum wage. En tomer trigel employer, mandiakal abuse ar adel diaka skill tir. Seguida tara malungil advantage tiang. At the same time, number 2, en prevent ar adel tigeluk tangara entry level. Tigel madi ketilobra school, lulu ketilobra some kind of training, moreor, edirgam le omu, girel ngaringi a wages el borngi, and real make a decent living. Ma employer aja kal dulu asya, kami wadi ka experience kami maktiung asal kami di mo wandala, seguida stoba ikay, seguida ongerum. Adirekel ongedeya, the trial pura minimum wage to a level mas kuma ada orior. Earn a paycheck ringi and sell afford at least tagalel, ma transportation ringi, ma rent ringi, direct lokmo ral tukoy manguk plot tukoy lungi la income ringi, and sell ngaria sell investment ringi, look mo say rainy day fund, malangari emergency rablil, and sell marabang ke Michael sa seludo del saving ringi. Ongewang direct lungi la al equitable agagi dele minimum wage. Leng incentivizer ada mesti ada sel du reng temosiga orior alak asku maka oriore ngirmangal adi ilo harakal malngario kale senja kabul ku orior medi guli ali usalu bakti ngara survive ngirel ngaringia a certain amount of money to earn at and survive ongewang sel bolungila ay kagidele I'm sorry, ti ongihim. Sales ko mga nila minimum wage. Indirect kung si buying power ar adrablu. The more people have money, raboket tertir, etriagi mo support tagal business rigid. Tomura restaurant, direct lom ara ongil kal restaurant. Seguida tara incentive direct tara advantage ringi. The number 6, create a threshold, create a cell, olgalak mase, tiagidia, adas emel below tiagid, hit the poverty line. Gila nga poverty line rigid, marada, adya ka rep te segid. Tara, relela government, lomes, minimum wage, prevent tara adam dia ka rep tra below ragig the poverty line. Ulak blogor tiang kami rubak. Nga ulmes sa news ram rigel, sabay direct lang na mesa. Tamla pa sa Lara, California, kasi tiyer rogui lorio ra fast food industry, ala amo pertira $20 per hour. Mangguaya, mo dal 500,000 other nga California lorio ra fast food, ra McDonald's, Burger King, Jack in the Box, Wendy's, tiyer di suka $20 an hour. Linggan nga economist nam tinik mase tigagi del nga fast food adibel all el mal nga wages tir e mal bina relir they work overtime kami na mora fast food mo mes mring laurer to say tangara kukakala mga tumakayal de customer complain. I mean it's all kinds of stress o more fast food anyway hindi hukti message na kalmora ar other message tego program regida akmal was indal girel worry ra private sector le private sector management ringi as pali sabril di tir adjust a price a klalo ma service tir must really absorb increase ra minimum wage based on so I wouldn't worry about that. Yes, amor bab ara klalo, but that's the name of the game. The increase of purchasing power at Adrablu, e mo tigi ng Arab arala akral rastawang magal restaurant, and that's economics. Girel why say. Diakal sa emel ire ada malakal bornya minimum wage tir lungil na scale tir e so lang arala akral na molto tir including tax all kinds of expenses kita PPU sil marababa gagidele. Tarif tir. Mang segid, ang ako para private sector. 3 things will happen to them as kung mamornya increase in minimum wage. Number 1, to adjust the price. Number 2, boklo automation Kambes. AI,
En batol kong balia mo ospe amsil. Mang yes, mamakasa employer tir, this will afford the per tir. Agir bibera orior menial job as ila amsil merul. And number three, nga kong balia sa retain itigel skilled worker, itigel unskilled, send til back to training. Bor nga, murong ila agagidale skilled tir. Agagidale Gida osig aldo ulelek masyarakat magaraw libe lamang mo tara gel bulu lungila wages ni tara klol berros gida om das surgi ma leader surgi da om das surgi maknormal matiga gagidal bebira aureol sa edal morngi make Palau high wage country alubeng ngungila wage ngil sab edal ke aureor gel udo da may gerngi enough sustain a life for gider tiang mang tanam tingna economist mo say number 1 girel nga ringa skilled population nga nga basis ra skilled population number 1 girel nga ringa training ma education huriping wala idu kana tara news sirat president Duterte emle pasalat mo say gerogul public university ra huriping a free tuition. And then if education can give the Filipino a good life, then why am I holding it back? Bustri na free education. Dital college huriping over nga kapia tuition, a private university. All public university tuition free. Girel nga rin, sige tara ko, total important. Number 2, girel ka abalul invest ra infrastructure. Dahil milsada sewer line rigid, girel mo ngila internet rigid, maroguil dongulo spe investor murura velal mo headquarter tira lo to shobartia girelo ngela infrastructure o ngedea fiscal policy girela velal mo pro business girel policy na government clear mase business in Palau is our business. And number 4 girel friendly laws girel mo to revive al udan mo the permitting process mo friendly. Silbol why say investor may talaba esludo turbelau misela private sector increase our wages ra other orior. Sige del fast permitting amal critical kami am ngay. Awa Hong Kong Singapore da borngi apply lo showai in the 1 or 2 days na ma permit ri da license. Ako tel slow ablura Afrigal sing Mozambique ra tarak kung da sugi da grado dulce ngira kangamorse oy mang girela velao please emil leadership tell below that nobody will get hurt on speed egal permitting process the more you hold it back you hold back a progress level what mar adra private sector mo abulin da kas real commensa shovartil mal slow permitting process. Igagida gedel muru leruli belar motara high wage paying country marang laged mar daklagay tabtob igida ruli living rigid mo sustainable ra tel cash economy ba turni makmal di mo igagid hopefully somebody will listen to our program seltingeme rabaydum belsia government help atrablo Exactly. oy sigida ila government man sa birubak Kam ko o tiyo gusto me ngirmang ra sil si klubul gulo sa deriya Jackson. Diyak karuba kam lam opa ikan mal betul. May sing malungil to ko. Telel mangral akamal di segid el minimum wage amral giren morwap. Di giren el come singir el alwa cycle kom bali angara 50,000 na income ngir tarak merio. Malabula el di fuel jump sumora 75 cents. October ang amal mo ring tir ako kaya mo mesingil was sibela a tax break tir say the difference will play ngi siya tax break la 2 years must will adjust legal mal mabula igel il mo kumbali ya di clock to trela girel ngaringi a plan ya bro in ngaria ina ka mal ibat coin mal bring around the swaggle spend a warra kal mrura development plan of Palau, the 2020 plan, spend 4 million in what they call to tell. Ngakil giba kum das el al was la gire el al temela campaign la gire dem sauda uldas.
Maratagil metuo para bitang para olbin marmut mo president mai kalau tos ela trigat mo magrap. Nas ela gumesingi kedim lestat. Ewa algora dir murto setang taul asurang to to ada asurang para uldu atami mai kang ego dia ka uldas o se nara uldasul. Ay belau ro. Oh. Di seguide. Dia ang masada adal bayang nga o mesa ikal statistics. Tiang ikal statistics ra financial and masada ra FIAC FIAC sel Foreign Investment Approval Certificate. I see. Belgula say aigel tirgel investors ra outside. Logis ba ududir blur belau soril o level invest blur belau ate al rasioai ndakala beto kali sera a fourth quarter 2022 selo se fourth quarter based ra calendar year October mo December ra 2022 mle F5 mle approval FIAC sel o si sul period din guk na last year 2023 ang ilang at mo 4 so ay gagi havi kay gang so sel last year fourth quarter last year and dimlewan FIAC approve ngi ngara toera manufacturing at toera wa electricity gas air condition base lagay na kategori at dimlak transportation mendimlak emergo ya construction ang alya imong well approve FIAC ngi Misel accommodation, food service, and other activities, samle 2 mula sa indim le 4. Tiya nga, blower by sa igid ya klungel sa ko tay ten sa igid lo ura do mesring PCL attract foreign investment. Now, ada ka tong lira igang awasi ay kang wala magklungel investment. Atong start. Ubang mo sa igid. So, meron ko yak ngul morsel ragem kada ko message ano ko na campaign. Sera fourth quarter 2022 ang le 5 FIAC the permit. About 2023 ang ilang at mo 4. Okay? Ela permitting organization entities selbe ako state permit ti ako tatlo commercial center mang attract ta siya ba I get blood permit till issue ako state till get to siobay asera fourth quarter 2022 mle 11 at permit ngi ya 2023 yung mle 18 rahmal diesel fourth quarter akademera national IQPV ang ngilang ate mle 47 el permit IQPV mle permit 47 project tercera 2022 fourth quarter ya bolo si period 2023 ang ngilang ate me 40 Embargo kadamora Bureau of Culture and Historical Preservation mle 48 2022 ang mga telmo 47 ra. Belgula say sel ko interpreted yang there might be other factors el lorre kadraigan. Then the trend say maral medio. Mangire la government el mo tel smisi aurior el mo tel attract rulitial belao mo attractive to attract a foreign direct investment in Marablu Belao. Kata uspe ay to create jobs, raise a standard of living el morba. Ding diakal bula say yung ay ka sa LDO hindi lemeng diakal materialize lo ikal betokol el na medu so say gida ko kadiduli gila legal actual statistics. Maka bay orang sirika dire kal aku marang hindi maka Eli ngidris mga ringa adam lesendra ako message meranga. Lo asi ay gal maklol gombali o for example o belaul ke grel bulu. Maklol gombali bela o west mal sola trilla minimum wage morba. Why? Mang maaragal store marga ko rogu. Siya ay mo argument leng alsum ultra tunara west ka ultra tunara grel store okay kita diksay. Ya ditaro leleng diakal broga west alo ara kumbali kita ro kita nagreal mom and pop around the corner leng kita small diak okay karit mera may question na kara tilagi na do asi ako mesra government mal di treat minimum is isolated diak ay gagit to ko blamdo
Ay kan dia ko na package. Ako na di overngileng. Ngarama ako crawl na complementarily. Yung mo sa ela gagrel stoangal. Ngani confidence ngil ngwa. Minimum mo sa darogul mo babeng bailo. Di alungul mo babel bol kampitra o mga bitara franco bom kampitra famko. Eng marara store ko. Sila ko siya imo na tol ko rin sama. Oh, I see. Di so kam siya complementeng gukti ang ara minimum mo si oitita dang ngara mo sibel. El aprigid rogul mo ka. The other fact about small mom and pop store, maigal mo close to ang. Of course, I'm close to ang di po nga riwa wages, price rank at goods. Many gal mom and pop store at tilgi mo nga arba. But di tigi de here do. A small mom and pop store di wa 7-Eleven. Hindi ka necessarily ultrawa klalo rakaw, ultrawa convenience. Sell convenience as mura mom and pop store, hindi ka mura close to ang. Mura close to ang ara o laba basket tir magale cart liga mangaralal magatekta o bara convenience to dit mutuwa seguida los periara a legal small mom and pop store magale Bangladesh store biyang cigarettes soda maral ayagidia obatel chobay mang remurta le sell convenience convenience create tagagi dele volume a volume a create a revenue ma profit. Agal mo close to ang they do also sell more price at the by bulk. At the same time, there's the same one trawa a wholesale more small mom and pop. Oh, so to answer your question, the way it's done through a distribution, normally hindi ka close sa mom and pop. Leng a mom and pop provide a convenience, hindi ka sell provide a close to ang. Ula sa ilaban nak mo na say, we don't sell you goods. We sell you convenience. Mungil do active libre gid apel. Yes, dia kung nila. Ari nga tara movement man si ilwase. Abela ka rel bulum. Asung mang mga malibas ra Ben Franklin. Eng tamara klaro tamara store gid rogoy. Ego ko to the advertisement tir. One stop shop. You know in the active gorgil nga kumesra abelmenteng dia ka adu los top dengil wa ti al molgoni ti dio masi a minimum wage merko ko di mul morise e adir ngani ko ra kamen tirme mo se lego ko ram lang wa folder ka metal los Kausischakl dia malungil sil mol kumir kuk mos bedat magarelang yang merak mla ngutel saitung manifestor ngal me o tadi mutiagida al deswe kida katangarti ang masada toko sel tol maral arado magmadri gide mauldo swed mga auto tokora ngarawa Facebook mamlo man bring toko mergide maguk ada ka rosa uldo swir el alta temela senkyo imol toko kora malmo mesringi mom tigringi asi kide ngaram sel oral malmo waitel albangara maklol tokora senkyo de kasbe mot magal ipay masada maral toko igel koin mering el tokora pelwat al bang mosbe edel metigra klung yaon mamal mal toy mosbe edel metigra mote kli mungil tial belu mak malom das waseng girel namo merangil toy girel moringia al at el ngara al sela politics el kayungadra era uldas lo sigra klamlang mal metela toy maklung yaon le adam lil tir sel di boy el al arma badengel ikadukmal ela wala sis tim sadra tami masura kay bro misal de por asineto sa kwadim ludus kung ida mesri baka basuringil kita mo klowla de kam ngay at least last 60 years akna o mes direkal mal maserungu makwa na mo do klose dia kame de kora bay otoba bay birra uldas was kame de bay michael uldas me e bodo sa misal tungwa 1 or 2 uldas wing digam de ay buy le kadmo o maliltra mo redre gid ngaringi akora babie blakat makli andi yak mo das wasen agiredel mo so giredel amo albang lo mesel wase tial PCST giredel mos modil wase sin se kadam nama ay dart madrengel milyon menam botol etia ul kadam rul mo tabla tu diar ada tax arat mo dia kaudu de kadam lo malalo ne batial mo tetor el albla bo yaudo medaseldi the reformer tial quarterly tax
malu bet amen ringi dungu betaikel el tax ral madengi maigel bring el tax lana mode ka tutrel ngarngi ndi omdo sa audo dra kabelmente mergo segidal amak lo tutrel to el gumese que ngil do saudni ila atara mal klo tutrel to istedra kabatbet ay gal mal kora amring magikyo to kora a Facebook maigang ipa do sen kadam magarang odi aku atal pada sa konstitusion rigi digel do mesengi en mlamo masega mal ubeng namo mring rak ngargi to ni aklunge la kabelment tiala mo ka sedem erel di waise namo gire do mesengi el al time e med ado do klim al sen ko to trok like al toy namo gire lo ko griga kabelment rulil mo o ngilo rol gire tara mal el togol mal mringa te gudngelo se comigo como ngin dia sel iwatas ra corte na to el gire la sel igele sel olgul ra katolik mlangu sakoro state land authority mo kloklel sel vital ged beliwe krsei blan ngum sa kbli na ngorsubluk el tulungal ngorsubluk mara kbli ra idi mo kloklel malungila gumeser sel iwatas ak mo yuringi mal mongila rungo gracias maran no lo terkli seigid lo seigid el ut me se truim edel tela square meter vital kit semla dimla katal por kabelmen blokle la rus blok linet ra daicho yara de lo speringi dimla marial bebi tino malale alisra gi la tamra titi indika jasa dilul wase dia mora original owner pura kabel malungi ya ul makma malgor se ngania utum kloklela rubasa fritz kumtera fa anglegelem no lagi mlom itu tergi ngara tait show and ul lo msisi akalmen ati tu listening at one time ratemela titi just because se gida ul ya korta milul sa ake SPLA mang gumesringi imora atoil imero ngari algo do ngira kasus el katolik el mal ada mal madalal mar to dala del gulsi lo asitianga ese gumese adal bang amo over 1000 ada del gulsi wow sel gudngira ke gare gumesa melak ngarsem di gumese nging abayungilal klalo kabelment oror sel gut makli lendire el mringla egale man nambo shokola basol porque el mo park you know aku kumda so seguido o mangya ngirmang mostra egale cemetery are managed by a state tira maintain kata udringi maintain really mo park o que was ba was abalba arwa sina ka park el bo tiga ese sto seguida tel kul se que mo lulu e karingi o me sentir close to trail to emla gisia imora to age smodi girel mru la lul a utum a dos pe a utum otro le la utum malis la utum mai ka klaro a kabelmen ela tia la ma utum salen da do tira state la state tia mal girel tia di me temporary to girel mo utma girel mo lutum morara alen da do tira am la stat em lang mai me em la mo stat lo o lise o business ai gal utma buan ai ga girel mo kabelmen gira de ruli alla gira la alisa lo ase al sukum arada la qod albulu alisa utum in 99 sem ko moy te takalo itu ruli ase sukum ngai maraga te takal lingang cancel selis ma uta malu al mutum mara original el owner matara to ko lo ase mal luida constitution am lo ase a utma gira murula la lo luta utum kotlei mera 1981 mo 85 teme melti ruli mo de la 1989 raul telau mal sukum dia kam register mol mutra 1989 after seguit indika se mo klema ut boy mul de swega kum nas egal rogul ut mun la award del moral and authority gid el mutro opening digo do ya constitutional amendment mung seguida maklol toy black utlam over das was sing namo giret o lingit was pol block all the sweat o ela kad state ela kad nam simra competition kita adbela kayungan ra arolela personality ra candidates marat edi kaya dom korreuldas pai ere ado do aldas o igel molgoy
Ya uriul ko ko sen aringi ya. Sugum kal candidate oldo para to ko rekel domdas et supporter ni. Bakling ur segide. Yak malugil nga kakirel buig ak na saibal. Kaya saibal Silbonia campaigner mi rubake ingil candidate amal modor mas no tora Marialas. Mas ngak apok por obis. Ak promise ko miu. Ya kita bo guru. Se lo más one itemize in detail. Mas silbor obis ngomong kadol toritik mas aligam labe sa sele eral gina man mururgil mora San Antonio. But marang tiang ngaralis terngak. So we have to make candidate accountable. Asum ka mo sel buk timon mas salary dia ka promise ka mo other why you can tora Miguel and you can just slide through. Shysters, ready slide through. Look at no, I didn't make any promise. Akabaiswa ka adal promise na ka something. Elboro obvious will try his best even though hindi mo fulfill entire promise ni, but he attempted. And then ako say maybe I'll give you another term because you need more time. Fulfill lagi give a promise raul. O dia ka temen. Ada nga ra ito. Oo, initial to sila ka agenda ma promise lagi de. Akmal worry lang. Hindi mo obvious hindi mo lomsi lagi. Enjoy tel title do bang ma accolade ra community. At the end of the day, hindi ka production. Nakaran bro. Oh, hindi kamsaule yang iramangan labing apartial issue le. Saya itu tapi kira vital kita diral ko amne soal motat sirni. Dia karsel iwatas ragort. Saya kuk ngota soder ni. Nakabay di ngarsel luriu rawa sa el albal to tial iwatas ra. Asemete asilologul ra katolik metial vital kita ngarinya obli lerngil di ra. Kata magarang al state government, kata magarang al national government, kata magarang al tiang abia kal leng ay ka obli ngarngi dia kam katmok osisi tretara iwatas ra hortel nara tiul man amlar ngarbodel mamlar ngar kapsang alak alwit. Sel ku kumes ay kaltel tial na mombregel ay kay kitul gulma kumas al lugi ay iwatas ra hortel. En akmo o wasay sebeedel identify one response proactive response ra ko state government el gire la igal dolong ok kami to kora mo korger git podesa esa government ra seral tobata iwatas ra court magay SPLA dulwasay dia el angat su mangarian mutul samil msatra alis endia ko bergamam ko morenggen lo ese gitu ngul bang lela state government lom dasot yal to akmel ko tiang obrava to ko obrava darang dia ad kirsem na mo ra kamara obrava darang ad tirang ara matala terma at the state level elomes intinja ka sedar apoy derni ngirela this is where you have to earn your money, this is where you have to put the people's trust and their votes to work. Melang gira del mesa government ra oreo, madira kan national government. Leng ay ka nga issue makatkatal nga ringi. Mela kata asi mengara tiang. Mula dia ka adalo pa matsikwan del dimral mo wasi. Tiya kita a solution. Di unless kata maral face ringi most modi dia ka easy solution sa ikal tokoy. Di gira del motmage etakal ringi. Tokoy nila, kung malome sa term lo medical administration, kata madangay mlaringi sel, arbora itu ngabloon masawa dalangi lo aset sel dream team, tamlot mag rule sel group, rulia ku air sel national housing policy, sel housing development loan program. Sa before Presidente ng mga salbora Taiwan and ngusel $15 million sa soft loan. Sem loss of el kakaringal ang 150 play. Din dira abol to oray ro ko play. Ngani am lamot or din ngani abi ko sing ato ra construction, mato ra COVID and mlambeo the ogat oray play. Din mlaring angir. Whether you agree with it or not, response. Hindi kasi medina lo sa din na response sa kami.
But at the state level, ako Gomez sing si mangilang makarang. O manggira del jak avoid ngi, we need to address it head on. And who's to sell was ya vital get a last el gargari el original land owners. Al adira nga claimant tertira ba ebi rabasyon oyo. And it could happen el judge adira el rule o si ruling mo niya ako para adat kaya mani nga displace the families. Nga omdas tu luasing gede ba osengela karkarir belo. Yang aigal dalam okla baby ringi kardi mo makira karkaril hindi ka record terkit. Hindi kita kau adra taltelara karang mo. Bang obora baby regel blara bital gedeng yang lakra timer karkaril. Diesel obera babiel blalus. Ito tuwa terkit mo di kalata. Kardi ulmo leng masya olngila uto mlamo dia ka relationship ringi. Ya ora principal ringi oro israrat. You know, ako mesra kabelmental di al-multra written law, imlabes ra traditional law. Enya omogel wasi kami yung ramo ko adatial blay. And so other small dealers kata adatial blay ra maybe 500 years ago. Di ka ngam ko oy, kadi di adatial blay regardless. Di obra ka regril. Ya ka regril amla layer git. You know mga risel imora ka regril tilog dulu wasi. Nga ngal gulaw lang ka road lang ka takarawa lang ka you know tumla written lam na tomalita rogir len atirgal sel oversell olgulra catholic ese olgulra terminar español se olgulra catholic algo tumori catholic merbelo melang dia ka ngul sel dia umaral wa sel adra catholic dimlel mo siberni tangariar mle responsible adra belau يوشل مسترير التريا جيري القبلمنت تريا ديال الجيري ديال القبلمنت جيري لا غرغريل مار ادر بلاو روغوي الدوم التريا تريا ادم لو ولا بادري مار كاثوليكا مو ولا كل شيء يقول مسترير كاثوليكا تريلون مسترير وقت مران ما مكلو روغوي المدنيل واسي ولا را كاثوليك ميشن ينو مسل لا كدبورغي اكد مورسي يلا اولا اوبورغي انت حسب المورسي انت ما تقول na chance sige del relationship bela gundas me mulya ka siyugang egal basiyom lormi o atyal government bela government ra orora ulmen ora ngamala tial madalai aksilubi jackson na ngara mo okay siral mer I siawal malget ra government tir itirge yamle ko tel adam me put together government ma albreder ora se mul morage you know dimla ka dum okram dalai Orora di ngarbe ed ma ngar kapsanga ma igagi del bulu mangmle empty spaces la sel de bang etum la mar kadil sungskil tabay na to maliak lang agin adar belawlan kada di morsel written law obesra ira algit sel gumesri na mamla obesra ira algit o bamutira kra adjustment ra kadril ngo ko tiul ba sentra on agumdas ng amo ko tiul ba sentra utmer belaw abla mo klaro kabelment mais Betengahnya roingak, ditulul ra kakarone, dia ka ngararangak. Lekorone kama madim lagi mulari lo ba record, lagi ula ko milo la ba history lo ma. Esel omal mora record, datan tiag yung record magi mo magi ma. Aktiyo may serngil diakal ngawir dastama dastal ad diakal ngir na international bedura bedura. Siya din desyo. Ako mes sel mal mulungo ay gel record tiag del case Miguel attachment nga arsel dire ka atara bok patigringi ababier ra adra la ra bilong el mortirgel adal wasay nisab iul kay es iul relocate al sukumigang and this kay e ko mohara alis el morabilo letia mang gumesi telgibul ngod ra baby raikal guys dil bestra wasay you have to go mang di imora to ko wasay oy say gidre la nga girel murula la algut maklisay lengala au ul tirkal adam rossi de ako tay ay kamla ra siabal amrige la mel dimla mel o dala ka siabal merbria klisi e ul digir tire mai kal ut mongolap e mergong mamsa kabelment terbelaw kabelment terbelaw mamsa alenda adu tire kal state in the meantime tirkal adam okkera kal lis
harau do de kerngi lo ya government nguk sel nguk pole wai tia gi den bukte kasim el di mori ngang eti government lo ba le wase ndi o meng akundas un mak kose girel sel gornya Kambes girel morinya gel morinya palasira ut sel bol wase government ta girel tekel tikala ya pon necessary lo ba eminent domain il Michael ut mesti tigal an bol lo al bol kerngi le tigal ada dia di blel tin mo Exactly. government tamno lo ya kat ko ra ka change la umre der belau ma government der belau ilim nakal kang kester tikala o tekbar damle mori ka ko ta tel bulu moruli tel bulu mo isen na un ma ko se girel mrula la ya kasusa umesra session ra senet nga kamlom asarmu leng dir ko tori samla apla rule merela ela wai ka kita ga mal betok la girel mru mol mu travel ngereng ma betok tokor bela girel mrula la chen cycle la atras te toril dingilai mal betok girel mrul Hindi kami open na Congress. oo ela alam mo ay kamama ariru sa girula 71 la Kami sa uspe alwa manual typewriter sel time dia ka computer emit edimle 12,000 au dam ma ay ka ma office expense di 500 raman asarung kuling mak aku mesra adra senete a senator rugba lokpui ka o sing got tra got lowest production amru cloud to tlela ulm namo kiretan mai kalul dasul me ada du naka malo maranga public open discourse giret ada du ra long letre de ser tadi de sim on tingam tama chaks mati gaule ka ada ngal gam mati hindi ka ada Exactly. Jako sekita ule ruba. Ngaringnya session, but it doesn't stop our other Congress will meet a sidebar before a session. Ek masih tabong. Tumin telal bila bodor top. Kang ram line up gam sel ngira production ringi. Allah kung ti adama bil ringi mangaram. Like you say, man bod lower production. You know, the amount of money we're putting in compared to a result that will enjoy other ablua. Example tel PCST tiagi da merul momra lang lemur ni mai kam kana mo ngi tel melel mai ka elang ngara committee ra oisen min slu ba chairman yo bal mol mo ng mangil talen ser betungum sang ng spend na telal buil mo beswer ade ruli amen ringil le wid tol mo molot ringil include ringil lang ringa atrabulu elan tigal adra committee tigal ibn silent ya meng del ngareng lo babil makos etia sel di gagisa to kol waisi Ya kamal saul it's interesting subject ligum daswen. Kan dire del dikbong era del in charge a pick it up. Kau to bar kaya Kambes. kum sauler bora idung akum das petel boku kul gorngir tapi ka it's trending right now ada dim sauder ni kita na mo spera self cloud solar farm ngara tab ading area kita na mo spera ni kadam lam da amisel di elasils emorgo crawling ulot tungira aseng ra tengin kadam elasils ra matpang tab ading ngulo rut ya as we are speaking ditya kita this is the issue and this is ibang nga mang direct kapag direct mo mangira official lom so dra PUC and maybe nga lom so de as we are speaking now and tialus PL tial sel dum the ami tial sel dumulat tungira asen ang mera ito ba harang forces per kilowatt hour so say tial forces dia kalau lagi lalu len hasil saja kalau spera lalu dia kalau diesel more sell basic rate basic tariff rate bula say lan tu ngari sell basic rate ma fuel rate basic rate sell they establish ni ang constant dio CC club say ma every quarter lo spera kukurere la policy era fuel sheet modi sell fuel rate say mga sangas ara every quarter basis sell automatic fuel price adjustment clause afpak
di determine ni ara alu ra oil market morba be medio. So el ara April ngila sa 3.2 cents ara alu. Ya May sell billing ka ra May. El top ra May first malubang after ra May first and additional 4 cents. Now, sige 3.2 cents amora fuel, kaya itiyan mga sangas. Sel 4 cents amora. So sige de. So ako lang sa discussion of talk at blue. Yang araw lang rin wasi. Tial asils. Amletara ko rungule na maun ko sa man niya wasi. Mangmongo suwir ngel adon malobra obre ngel asel drong op. Masel siobay malobra nga o nila ara natin kinti. Ya lupa matirok laat. Yang kedua sa India mong mas that's where we are now. Ko ada kadungil leng sel mleurung uleg raw len tial tamara solar raw lumu sera ngarnya NG sen nomor administration. Mang pandori om sodel el mol meluk meron na motal NG tagi solar Pacific lagu tagi le independent power purchasing agreement. Mang sel din na rum wala daw si malum yang le tial exercise sa solar farm nga ataba din tiang at its full operational optimum and provide ra 20 mogodi ra 20% sel deal lunga ra ganyo top nga alura igagi le ngamala anda ka PPUC okay ngamala alam Ay garo din. Ay garo. So sa hindi ya PCT ya. Ding mangwaise hindi ka kata mo haraw. Setim na kal niya partra calculation ra adlo say. Tiya nga mela tiagi. Agera wasay. Al sugo mangariak kelden engara menda ka dito ko ohede do release selwan malakal buk lakakara additional 4 cents mera aududira ano malo breva eto ngi ni bosse bugil tara mga mo sisipit calculate ko lelang kadamo ko din ore litiang I guess katubuk ti mometer sel el nationally determined contribution rablur bela lo sa ingira del bo 45% renewable ra by 20 dori makadala abuk mometer sa ikid commitment tergi but at what cost? Yeah, on a technical issue, remember the Biruha, Muwan Jusra Hawaii. Mana ko lagi dele solar panel na individual homes. I say, silway saying, ba na makasaya o kyak, el pay at tarif el mortial power generator sila ablura hana lulu. Batamlo company pa sirma mol chuburelen. There's so many private solar panel nga nagalblay. Manaw makasaya o kya kamam. Tiyan nga kura, it's economics and economy of scale. The more people nga a subscriber, ang tribal mo rin arala at tarif. Di tiyam labi tok di mnakal law of unintended consequence. Di man expected mo say, awal beto kay kagid el solar pebula ano and backfire. Ela ko sa news al sil se and PPUC lost some money like kagid el net metering act. Mang they have to amend la ling na backfire. Ela ka termal court kagid el 4 cents increase. Yes, akum that's when we're going through our growth pain ling. Tiang diri ko mo ringi, diri ko super ringi. The only thing I'm optimistic with is that in the long run, sel na morba arala alu, sige da mol eventually a solar mol ngila arale, len arala ola window, di ka sa stubborn nga ngar outside, hindi mo morba, especially nga udi ka rablulat, hindi mo morba. So yes, unfortunately we're going through sige del kora speed bump, but I'm still optimistic in another couple of years. Malanga sa arala diesel, hopefully by then kita na master the game of managing the solar, and na mo sa realize the benefit ringi. So I think it's really for the short term. Relax. Maybe I'll go through some birth pains.
But hopefully in another couple of years, it's benefit ako start to realize ringi. Why umara ser ruba ka guk dolmia prakang rang mangiringil tilalbu ila guk mo harvest ringi mang. Sige na ko analysis pas kami we. So in addition to that, why say ela other PUC bilo si tiang awal dil temporary usually ay gidel cost ela savings sa what ora say ay kan mesira dengi the repair, fix, mami agara maintenance mga rangtel ay gida expense tiyan mesira dengi. Eventually tiyan solar mall replace say gid may gid maintenance cost pa laba mo dia ka sal. I mean sige awal ko ra ay temporary. Dia tegi kurang mas ngudelen. Kita sel dolar tian solar system el men udum da societia dingura asil sel men mendia do arenge mo yo olengila dengi. Alu bela ambay na morbab mang namodia kal make sense so saiga mkara kautol to lendia kal mo kautol giltal moktel durur ni. Akaulak mal nakauntes el kombalira Taiwan tarabides sa gagid gimle 12 13 el mablo el ablo mota tigel top 5 mo gori dem di say kita ang mal ble tak o ulgi mul top del mora pipiu silwa si tiagida al sugu magingu tel kumala ngutel kontrat mo yo arala adenki mal de gisal de udgel was ngral laji ngral tleta magra morbaptia Tara bukti bisbata good news auni raga gidele tial tarif okay len ngaria possibility ra gidel other way lama DPUC ma government ini el control tia gidele tarif raga gidel rala solar but here's the good news al tar the pay 15 cents per kilowatt hour or maybe 20 cents now and if we can maintain the sige the lour so lang in the long run, 20 cents yung irmangara el sales, valer nira 10 years ang rawa di mo 11 cents. Another 20 years hindi mo 8 cents. So the key is to hold that number because inflation na sa control ni and the power of money eventually hindi mo morbab is kung be stable sa gid lour and it becomes more and less TCL in comparison ra so that's the benefit of Segidal if you can hold that number. Tiale power plant like you say, cell maintenance ni marala alu, ay ka sa control. Hindi tigil solar if we can control it and maintain the Segidal tariff nil at least hindi ka buksan mag-jump in the how many years from now. You get a benefit from monetary and purchasing udo doktor abokit ra. Kung naso sell ura alak alwin Kada 14 cents per kilowatt hour ay gagi dali solar. May la ko nigero wasi tial 4 cents mulsis para al cents 14 cents al ubang in addition to sige that's a question. That's a question but in the meantime that's how we see it over the long term lang mo positive effect at this point in time tial 4 cents is inflationary. At a time, the mal higher cost of living. Other already the struggle with the price of foods, price of energy. Already lang mas at 3.2 cents on top of 4 cents. Let's hope pagkabalmek tagregal besa sige di wasi ganun makaray diregal para put some measures alleviate the long op for the time being. See, solution it comes back to money. Nga bibira although the mas subsidized need during the period, the growth period, di wa kaya na the more 2 trillion mo and then eventually a couple of years from now we'll remove the subsidy and go tingi. Training wheels and all. Exactly. Ya kalau gas ya government menmutir ang dinakatartin mo sa atin. Dia ka diswil girel tiyan. Private homes, umesetial table average sila bela ngara 700 kilowatt ra talbuil. Masum kumle hara
Adi era dengi. So kung hara erul dar tumokol makli mukluk na talbuil. O ngayon malbuil kung hara $315. Mas era $55 more. So mas klangar ra 55. Ya kamalmenta dir ka charge ra PCST on top percent 55. Di over akar ngayon hindi ka ada kult mo ra ka. Ya isi kita solusyon ra. Kamalmenta Miguel o mesir kita mlamo ra ula ra albulet ma amon dalengem to offer malungil offer. Over Miguel yagi mis kumya welfare, mis kumya food stamp, mis kumya ngara. Maigar rogo il gureng ses gide da durgi. Is opening the gateway out migration ubera. Le al suma angalge ka mokira Miguel. Yang karuba kang the best answer is bera Miguel papa. Le o me kamora food stamp mo senior citizens services yung maroko il adra Miguel ang may. You know, hindi ka madra Miguel ang may kay. Kung matagalo sa ito, kamrurungin ilat. Nakaptel mo lugar. Hindi ako. E di nakakalibori effective siya. Yan nasa mo effective like pisa siya ng center niya. Ada vela ma kung des tumi kung na tomira. Leng kadim imagine al sukum kamsukat let's say kamsukat $5 a hour. E $315 na di tengkir ka. E siya $1 niya sa bel ko aralal mem. Masuwer ka. So you average o by $500 expense na di klangar ka di ka mamara ka dim. Kung mo sila urgaw, you should make at least $30,000 a year. 36. 36. Let's assume ka di nga $355. Pack your things and leave this place. Nakalisig na. Sige na korap na decision mo. Want the cookie offer a solution. Bal girel mo niya incentive program rebela will invite together mutin may. Girel mo niya housing. All you parents wanna come home ngari housing review. As kumang somi wa job yagi da available job. Kami lo laba IT expert, expert ra engineering yagi da job available. SLOMA as kumaka ngari nalagem ngari incentive ra couple of $1,000 pera tuition ang lagay magsabil el mora private school al open public school. I mean, there's no way we can control our migration, but we can control or tour back home. Adang irma. Andi ulma bring up percent. Effort tergiden mortir aku kekere effort ramrigen mortir. Mortir. Tira dia kalau adra wila blurir. Din sorry about military base. That's the answer. To bea belumam o megi mis kemia ungil boom. Ungil klangar ma ungil delong ok la umun ruba kagi mis kemia retirement tergumiu. Egidil tigal se bedel mo allo largi dar ngalge. One more thing this is a fact. Ngariar magirel adul trekels modal kerbelau tial suanga man namoklo. You know, stressor adul diriga beginners. Diga magirel ngalgi struggle lorol 8 hours a day pia abulsir emermas sugang. So direct tigal rubugol belawa na mogel sidan at masay let's stay loba syugang al base raya irar il dia kaludaw dar murtra syugang syugang ar adra belulong seur ar im malubeng participation but hindi ka necessarily udod ay anong kadim la kadudod de mo life forgid ako mes na teme ding la mobre kay para mal interesting subject tergid maka medor sel light ising na Bisabus. Bago do siya susunod ko ka Jackson batangar ni. Nakamalbi kede ba bisus naka mona justice temekel orang asurir tigele military subcontractor ng yaur tigen kala yuksel. Medel 7 al blaya blal helper tir. Clear at tamir mangisa septic tanker tir direk na helper ngak. Ituk masewi continual help kami. Emla ruli arale ngirmangara airport editada. Ruli arare airport el men merap seaport el maralung Israel chadi as aime dig malung Israel. Para ada belua malo ngari Israel mase. Sengkel lokong MP road. Maybe starts from military something. Are mang akmal hospital time mo se gida dal diungir arat. Especially adal ngara outside el may. Se dungir tir sector bela model se imam al mong imam la ada other seal may ada nga man na benefit tiang hopefully tagi de da lut lo sa lawsuit mal ube ka do ra tigal adal nga ra bulur bal bulwat ma belaw len if you're nice to them nga benefit do la le tigi de irmang agar rogol corporation nga yuk mas nga regel udo de los percentage of that project el mora community outreach program
Dol nga seo le tirek nga public relations. Ak malos per tegi del teme ak mo say thank you yourself for all your help to the people of Angaur. And hopefully we see more good news coming as we go. May meeting ra Sunday lo tira soldado so ire man next May mo ringa ko prefer kamiwa. Ay gele di lunga tiga gidre soldado mera ngayawra Sunday. Thank you very Amal much. sa ka upo yun ma. Yang kadrel di kete maldito ko sele ti albes le supplemental budget nga tilgim to 15 million. Iblalo to dia presidente mo olbi milato mesengi. Ati masarong ko ringa waseng hindi ka atalal sandera bol mereka sel kotel supplemental tilo tanu mereka buil. Egu kir ngaringi tiang sel to da ke ludo dram bigel egu igal o tebdia gomes ay ke lo urnya kusu bringir ela. Egu ang masarung ko ngaringi sel 350,000 en murang gel buil ko ngaw sem da tuwa. Umnape ako mesing ngaral sel. Mung beto kay gel ngaral sel ma away $200,000 sel mura sel ligara next year, ito ligara klokol met mini games met ya. Mataramal interesting nga alsela udo del Mora Development Bank de 500,000 takatringil mo 250,000. Igar rogu lo bisa kabelmenta dingila increase maul mo seklung udo. Mang ataramal interesting udo del ngar ol matangel tela el togubet sel Mora STA Elementary School Palau Mission Academy, Michael School. Egel nga seul mara school, apron mo sa igal. Ikaw mara Katolik ang uktiya ka. Presidente mo ka Katolik ada ka presidente tergil lang. Oo, maus mendirek dia ka. Oo. Mamasarong ko ringi legal presidente, ngurala adra bordra STA school mal na adra borde. Adra sabado mal tigal adra ngu. Ako sin dang amlabes sa tiaman ta arsul. Malmta rosura ul geswek. Ikaw man Katolik at tedo para population belau. Ikaw din mamu ulas skur belau. La skula ma maklo. Ngalam ko kulitial toram rigen blatant. Mol rigen malmta rosul to. Mak malam das wase nagire del momen sa makuligit tra olbia kuno komungin subit yang. Egina dir ngilay kaludo da kampak tra elis. Dir no toy. Ngarinya next team ran me. Memo ngim olmed em pomungil lo mes e pomungil lo via ikan ari ka udude del girela lui iraq la bodo asil kotul kampak tra nanti na risik sa kotutup daw do e ka mo ka dimula basketball ma to diga kortra mliwe ka belau uri lagi telom rot abu mun club to trela apo careful lo mesai. So ngarngi hindi na maldi ka kadep lightning ra. Ngari mal cloud to trail ay ka nga cloud to trail el uldas el molla el ngara senete ngari sel temo amendra title 35 el sel sel la al masada a filing a claim temo change at yang say temo amendra sel theory of claim el bro kita mtenge kami amsa kami ngara kalira utem masada utem sel mal niya mal core ultial toya wasi a claim amle girel January amle dadran ra claim amle January 1st 1989 say gire al sum kam la meodel say em la modia ka atel so kaya igel proposed la ngani ya bibir amendment di sel wal war mal tel tiala al guk nga ka manguyur ngem subir nga wasi al sugum kam le file el wasi tiagi the story rat kya bela makukiwi file kya claim era 1989 asap eben mesul dia wasai dia tiagi da kusper ni claim say sel bol la saygit mo sab em change ra claim raw ga wasai em meter sel January 1st 1989 nila ko sa ni saygit awal so theory of claim ang wal bol sab em mangwaya we change horse in midstream tiang awal wasai mlamo dia kat TLM and di because namo se ML change la theory raw mergo namo se ML motor open so there's kami imagine say at sumo say giding I don't know what's gonna happen bek other tirgel ngar yamin septile sebarira al mukil di bagay kortra claim still mga so maybe nga William Sodan di say gida ko kora ongeru mal cloud to tele la at koira
ang rock lobster ay gal arapuk. Ngigel arapuk tiala as berry ngigel o riu. Tiang awaya el al time magul umulay lo traw. Ngari special size ringi. Di tiang wal border li mang wabol sab ele. Bol sab ele ding wal kora ministry na mafe awal kora alaw ringi mang mo sab el permit ra awaya arba ora idum mang mo sab el harvest el May wala blo traw. Okay? I mean, lemong terengah niya ako makainom sodel, hindi sa igit ako kora di biyo terengah kangu takoy lagi na amal mongil lomes ringi leng ngala al made el ka naman mamingit tiker ni. I hope pen ala mo ngin mo mengay gigi marko ako dira kay ngasira uda sole hindi sa mo mengay wasi sa igit lo tiang abodoru ring sustainable ay kal stock sel ngaraway alu man siya marurungin wukti limited ay igit ya akong das yung mo siya lo mes mo terkok kurtial to ko la sa belen dia sige daw ti hindi ako musulit tede makadiri kal pa adi soal kora o tiya gade bel history rap tulo kora blur belaw kita malmle betokol time especially age nga ka mangirma ngari ilmle tilur karngud adar dal rak mutrwata makadul ko avel mo independent el alsils ya amerika lamla offer betokol te al mergi raqab mentri ako mesel blelo tbdira news la diplomat ya kera amerika el alsils hindi adra amerika dia ngod raqadital dia moru ringi adra amerika kera amerika dia adra amerika dia kam sen kera mo kera amerika hindi adra belaw amla mos emel dual citizenship men sen kera government amerika mon cloud emer belaw isin deringi ko kubauran mo presidente ringi Mela, selgul mesengil tokora independent trablur bela wasi modi gidil mga dire hablado ke ko gidil sundi bel alsil seng akpay lugoadel waseng bam lembring rigida out migrate ila ko mesengia tara ko trugil option om adre bela om kat bakla om kera bigel ngo ko gir om kera bela asum adre bela wai ngakal dia atmek bakti uriol kelis mai te swele mubul mo kera bigel Yung kira Miguel aklangar nga protector niya kabel bentra Miguel. Wala ka urerem ito miska food stamp. Wala ka obo mol olbringi ito miska MCA. Everything is available. E kung da se sebla dungwa dia ko ngalo sa kamatra kabel bentra gida kasi barmu ko ngi leng mla open sim mo ay si. E gida aklangar nga ka ulu marros sa tarak lebesi. E mo dinga ka mga dere nga ka kung da se it's diminishing. Tingol mo di siya ako kumamal tewamal. Bring nga suliura el altal sigam masisil derngel. Kung das subject til especially sel tora minimum wage agili adar bela mo ngil subringi. Den klungyolet al sum kod mo ngil subi. Basically. Matora debate ra government ra abela lo sen tangara mo ura lagi. Mo besra candidate. Bom das urgaw masya secure ko ra taklubsi. Masih subject na Kambes at ora utma most important giri al meloro. Kung man sulang ay siya Kausischakl, mera al Sunday, have a nice weekend.